balik ka benda-benda sa ako no okoro ko to ako to wata ko sa luke manira ko parang amsa ko mo sa makita mo. Kuan Amis ka, panaamis. Pinaamis ka. Bisa kok. Diba ko kapag
Pagkulo daw kaya. Iya, lagi acara duka orang tua. Aduh. Sudah jalan ini. Kakak no? Kakak masuk di dulu? Iya, no, kan ada. Ada? Sayangnya Nenya, ya, sayang. Kok dingin banget? Neneknya kan udah bobo. Kenapa itu kakinya kenapa dingin sekali? Kakinya kan bobo. Berarti dia sakit. Dia sudah sakit. Aku kan ngerasa. Ayo, Oh, bukan, tunggu sembuh. Main HP terus.
Seragam mati. Seragam mati. Ya, seragam orang mati. Seragam mati. Ya. Lihat fotonya. Ada lagi, enak. Sebelum itu. Nggak mau jadian. Salama melambi lako kita solanasang Bay bisa makapang di popengkalo tu tomate diangka Lana setengah 10 mo Lako kita tondok, lako kita dasawisma Keden nite pasorongan Ta pasikitanan mi na diatur Na di paranduk tu acara lanteinan iate Na Kelihatan. Kagak. Mana fotonya yang di sini nak? Masuk sini nak. Papa kelihatan. Ya, begitu. 1, 2, 1, 2, 3.
Lirik ikut samping daw le. Lirik ikut samping daw le. Lirik ikut samping daw. Satu, dua, tiga. Oke. Lirik samping. Iya, iya. Angka itu harus cari cengnya. Tuh tangannya tuh. Musisi ketemu sang bulan-bulan di sana. Ya keden ni keluarga ya tolan nalu lantang melora kakende ite kosong te bisa ilan lantang karampuan ya to dolu lantang umum mengkalo mo komi may dolo ya te lantang karampuan lang bisa komi mentama ya te yo lantang bisa kami tibero komi mendete kosong alang do kosong lantang karampuan lan ya te alang se lantang seblayong bisa peda mi mambela maro. Yang lain bisa berduduk di sini. Nak kok kami datang kira. Kaget sih. Paturun itu meteran dong.
Bunga-bunga anak kukua salama si tamu mali paiman sidup pakaboro lago kita anggato mairi lago kita to na tiku ite dio na agan kamasusan lante atu iate moira kata tamu itu dio na kama pakdiran belana ya tu dio na to matuanta nalambi mo atun naladina yung namarampa itu dio na batang rabukna apa si patok ialam aku resmang alangan pong matua belan na tontong paya tujuan na patunduan na mamastin na siya kaboro na lako kita solanasang usi solan ki untundui ki ilang te pirang-pirang allo lendu na umpugaw kan itu na sara katongkonan lanteinan iya te mintu na to belan na patunduan na siya pa kaboro na iya mo to lako kita solanasang ladi paranduk tujuan na pira-pira acara lanteinan iya te apa bunga na kukua mekatabein alako otomangka di pilih langsa di ton na ubo kayu umpatale ambon di temai surak madatun na pengmatua dewan stasi pendeta nan iya te tuna bebatang lembang inde kamatean den pira-pira acara tonoran sarak la taulai lante atu iya te mapepisan na yamatu bungkaran kada tu marasan mau dipugaukan mapenduan na pasorongan Pak Wemata mapempisan ludio may lepongan tondok mapenduan na ludio may pemuda inde suaya mapentalun na ludio may dasawis malumika mapenapa na yo may umat stasi suaya na mapeliman na yo may kaika stasi suaya na parang pula kita solanasang na mapenliman na pasambayan ki tamane unante itu na batang rabuk male minta mabenua kabusngan na puang matua ia mato pira-pira tonoran sarak na sebelum ungkapan hati yang may keluarga dako dan pastorongan na paatu tanda malina mentu tong arapo indete la disorong lako pira-pira inan mapepisan na la disorong lako pondok maapenduan na la disorong lako gereja Katolik stasi suaya sitaruna roko gereja Toraja Jemaat suaya sitaruna lulako PKK Tondok suaya na sitaruna lako dasawisma 5 dasawisma inde suaya na mapena atat menana lulako pembangunan kantor Lembang Kairo. Jadi kotemo mentama ki acara mapenduan ia mau tujuan na pasorongan Pak Wemata mapempisan ludio may tondok tu lana sorong puang nenek lai yang may tambutan lako puang di sorongan itu. Terus semangat tertuin na tu susi kono pokada pemandu acara jadi itu PKTB na pemandu acara supaya membersihkan waktu ko bayar maksud itu jadi dole main aku sorong te kastirusan na lemangan tondok
ya tu na dulu na di sama Pak Bu. Apa ya tu laku tambahkan si dekumanin sorong. Ya tu perlu lata tiro lan telepon tondok si turu kas turu santa. Ya te almarhum Nenek Wilda perlu kita keluarga, perlu kita tuan tondok. Sabak ya te Nenek Wilda ini memberikan contoh teladan tuan tondok. Baik keluarga, baik di bangun tondok. Dari yang itu kita keluarga leto barana, pak anak-anak, lampona, yakku tiroi itu kita keluarga abad ini Solomo. Kupu kada duka, kukua memberikan contoh kamu sudah nasang bat ini Solomo lante tondok baik keluarga terulang tondok. Inang kompak kami, inang bersatu kami, inang si pekawur kami. Jadi amo to kamu le to berana ampona panakanna tong-tong yang karan tiga misaran betul-betul sangat prihatin kan tiro kami tu kamu keluarga nih Solomo sawa inang kompak kamu pamisa kumpainan perlu ki contoi. Jadi amo to lagu kita solanasang ya te almarhum inde to tangaming kaboyo tangaming katakalan tondok. Iyan na din susi temay doloyo undi sulit. Ya mudah-mudahan kita keluarga kita di tungan tondok tali tu hikmahnya te almarhum Nenek Wilda sabah nabemiki gambaran nabemiki contoh lan tondok natampiam miki dua batu na pugau tangalam padi re rarabuku tangalam padi de pongan tondok. Jadi yang to kita solanasang ko yamo kupesan lagu kita khusus keluarga ne Solomo indete sawa inang manarang at itomatem pasi kadamak rarabukunna anna kutiro tejo na may yamo melomi pempiram-piram masara yam mirampo miba anak kami yulu padang tau rampo miba ampo mi betul-betul mi aja kumua ya te kita teman-teman nenek mi natandai boleh itu kekeluargaan dulu kampung natandai itu ada natandai kumasusi boleh itu sabak tayar na kamungan na tu batangan na rampo kini acara inang rampo nasang kami anak kampung tiro dia mentok kuah tonton kami pupuk kita kami saran dan keluarga jadi susi mo ako ko taman naludugan ala misa keluarga Jona te kamu batine Solomo saba ya tu ni kapara tua domai garam ko yan na Dios tu rarabu domai garam pa tu kita na domai te kan iya te to tungara si sampo petar domai garam pa Jona sa kapara tu. Jadi yang untuk mempersingkat waktu, ku pelaku lako
Tuvalu atau Mama Oli bang mereka wakilai anna tarima ite pawimatanna detuangan tendok sola temangura. Dari totemo laku sorong te tanda pawimatanna detuangan tendok kami saranna tondok sisola tumangura tatiro tu tumanguran talan tondok tangame kataga tangame kaboyo sabab kenasa mo kitiro lan tondok minaanna te almarhum Nene Wilda yari to kumua andi nesinna tatiro sangadinna kamisaran na tonton takupuk te tapoko tempon yo may te disangan kumua kita letungan tondok jadi laku sorong lako Mama Olut na tarime. Lako tola usorongi na sorongi. Benda na lante tangga-tangga kamasusan unwakili pengurus Dewan Stasi Suaya sisola umat umparampo mali iki sola nasang kumua iya te kami pokoran na kipotomatuan na Nenek na Wilda tur ukan urasakan itu diona Pak Adi sia kamasusan tu jalami pasabayangan kisola nasang kumua denau pak na puang tontong umpakatana kisola nasang la umpati ruang ki lindo masukan na lanti atu-atu la dipatulako secara khusus pematuan ki Nenek na Wilda saya yate may anak ampo na yake pada sule la kotoongan banon na undaka itu dion nakatuan lalu pengkarangan na si misa-misa tontong puang un pasake totemo la kusorong tu dion na kasih turusan dudio may umat Stasi Suaya sisola kaika Stasi Suaya. Den tudiona tanda kures mga anas iya paakaborona keluarga lante inan iya te lana pempatuan lako pira-pira inan susitu kupokada nina iya moto la nasorong keluarga mapempisan na la untarimay iya moto diona tondok lako puang nenek nalai yung may tambuntana na bendan untarimay lako papapera tula usorong ini. Kusmangan ako kita keluarga te sumbangan mentama di pengantondok tantu tatiro tugitan na ile suaya kede ni sistemai ko tatiro te may tangkaran na ko yan na pengkarangan te kita lang tondok o na yaman na ibu itu temi sumbangan na keluarga na ya te may tangkaran mintu sulanasang te may tasalam aduk ko ampa apa may papan papa balo te may dekorasi ko hasil yonasa mo may te may kini sumbangan na keluarga ikwa may wakili na lepungan tondok ikwa ayat sumbangan ta ikwa kurus mang muda anak pengatua mara tontong rinding ki napo pembak eloko batang kaleta solanasa tu kita kiluren ya to tu lego pokada lagi kita ku kurus mang ya Katolik pa ya te ko kikojo gereja Katolik kikwa sumbangan ta kita keluarga sebenarnya ya teh
Kodem parlantari mekilanu sama darang belum gereja pak daerah salah. Jadi ya tegi gua terus semangat untuk kita selanas. Sitaruna pastorongan Kurian Sumanga iyo may keluarga lana sorong lako gereja Toraja Jemaat Suaya lako majelis gereja Jemaat Suaya na tarimay. Ya, untuk nakiri kami Jumat Suaya, kukuala kau kita masing-masing ko semangat dulu nak persembahan tak, dinukan na puang matu atau tompas sakit masing-masing, baik pada matu semangat. Sitaruna pastorongan Kurian Sumanga iyo may keluarga lana palulako PKK Tondok. Lako tomatuan ki nenek lai baine na tarimay. Sitaruna pastorongan Kurian Sumanga ludio may keluarga la disorong lako pembangunan kantor Lembang. Lako iyo na tarimay kapala kampung. Si taruna pastorongan Kurian Sumanga ludio may keluarga lana sorong lako PKK Dasawisma Lumika maju komimisa untarimay perwakilan Ketua Dasawisma Lumika, Ketua Dasawisma Tombang, Ketua Dasawisma Galampang Batu, Ketua Dasawisma Tambuntana na Ketua Dasawisma Kalosi. Kalau si Marna itu Tombang ni mana? Unwakilina 5 Dasawisma Galampang Batu, Lumika Kalosi, Tambuntana na Tombang. Kikua kure sumanga lako kamu mintu keluarga toma rapulante inan iate. Denopa na yate diona Kurian Sumanga ami ulendui Dasawisma la dipake unangkaran itu diona pengkarangan lan Dasawisma. Denopa ki tontong merang pasambayang ki solanasang naya teatuat tula di patulako tontong pong matua un palempan itu dia dapat pasakem na lako kita solanasang ta tontong ungkarang itu dia dapat pengkarangan pura monato pong matua lako kaleta tapantan tontong tuo makariman marudinding solanasang ulikan itu dia nakatuan nakamasian piki pong matua kita lepa kure semangat salamat tangalo lako kita solanasang una iya mo tu diona kadamalik na tomak rapu lante inan iya te lana sorong lako kita lana parampo lako kita solanasang lako tomatuang ki papa na pera tula umbendanan na di sorongan atu. Iya kuka salian diomete luang na kamatian kuka kurusumang atu na sorong tonton orang ite sarat la umbendanan na kami mintu tomak rapu laung parampo isi penangki kada maliki lako kita solanasang apa dulu doma itu aku kuah lator rome kata pak lako olo mala abi na temai batina temai torron pekapungan ta lako olo mala abi na torron toma parenta lako olo mala abi na torron to paringe toran ambe sia toran indok losong mereka lako olo malabina Dewan Stasi Suaya kukua makada kukua
lagi reken-reken na yatin lebat harabuk na ambe iki ladian na marampak lan inang tupura napa mantantu tomak rapu lan kapilayon sangat tu lantayan itu diona kasihan na pung Yesus lan tu mak penduan mak boleh salu apa main susito susi misa toro tomak batongan kumua la tumangi iki la metaki la masusaki la masandang ki inang la sipato ki mak kuresuma asia mak boleh paraya langan olah malabi na pung matua sanda tungan itu dia nama masena pak tunduan nasia pengrondong laku kita solanasan alante atu totemo iko moirakana luang sambang kaninde keatuan sungai belana inde ambe maadadi tu takaborok mas solanasan tu pura duka torome pakaborok lako kita mintu para puan kurre semangat laku batingo lako kita mintu torotobu dalam teleponan tondok kekitira sulete randu guna kumua natambai kaborok maupun tutumampata lamai tengah-tengah anakku para puan ambe mak dadi kitira medu kale kumua yaitu kama bandaran katuan tu kitingayo kitiro manas akan musa dengan ni apa kitiro kumua rasakan kami mintu keluarga lantai utole kupokada kumua randu kunana otoni ramonte ambe ki lako natambai kaborok mau ketumampata lampiran-piran kalau lenduna kekutiro indete ina niate yang los yang kebongi ina kembang ki irampo mayore pakatana kan kita mintu masalah nasan permito temai baru-baru waktu temai inang tu randukan biosok dia lasara saya lako maadin tanai lantai pirang-pirang kalau kita kena kami mana dika loma ratu bulan posara ai kisah nanti gua lagi lah bela si taruna laku parampol laku kita sholat nasang iko kore semangat laku turampo sesalah kami tomak rabu lantai inang nyate na ayo rembang ki posisi solangkan ima adokko membengkan pak tengaran sia ya temai lana pomelona siulang nalante pun posar temai so lako kita mintu masalah nasang lante tondok kan empotangaran ni nama adin di posara melo temai sara asiulang na lan sara katongkonan tu pura modiolai lante allo samai bongi sela ko lante atu temo pak tangaran sa ikua urus sumangat tu mintu nato tek mindu kato temai pak barang-barangan tu rampo tatangke ikua kurus semangat tu mintu nato nasi tarunga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ibatingo lagu kita sholat nasang mungkin dan itu pasti dembang lante tekana katuan losongan naraka lantinga yete
Sara dipegaukan lantai ina nente tu pirang-pirang ngalomo dipegaukan landa selato ante atu temo bai dengkan dika tenai kami to marapu tu belan mana tumang maduga inde tangi tang maranga temai bongan kadangki tang melo-melo tak apa nala kita solanasang lo sara sia bos rak malam pai te sara lantai ina nete tu pirang-pirang ngalomo rendong sela ko lantai atu temo bai de mangani kita mai nate kana boleh lo sama narakana tanpa lagi ako kali sini saat temai apa kita mau balai ramadan bakte kita dulu jangan macam nasi tarunadu kalau kupokala lantai atau dotemo permohonan maaf yang sedalam-dalamnya itu Pak Boyo-Boyota Pak Inan Melota losongan narakaya temi Pak barang-barangan apa si mata reki sorong lengan ulo malabina pungamatua anak pungamatua si taruna lah dia ketujuan batang rabu lah bintama panua kawasan na pungamatua dolola masambayana may komita penanian ni misa penanian lang may sulolalan 225 ayaan nabe o Maria o amase taranakan solanasang siaran di palakang o Maria rondongkang siada mitampekan ni daki susi motobium totangke indo ambe bebasangki male mati solamali tantore kilalai kilali untalim buntikukang metambahkan langan mati rambai itu elingki metambahkan langan mati rambai itu elingki oh Maria rondongkan siada mitampekan ni daki susi motobium totangke indo ambe bebasangki male mati tore kilalai kilalaika lansangan na ambe na anak na pinamasallo amin. Mati kalemi o puang matualan kadatuan suruga kinai rampo usedan ranungki lante atu iya teh almarhum Alexander Allah batu malute kita bayi nenek nawirda o puang kipe masian mati kalemi kumua den no pa o puang na ulembi kido nakapas sambayangan kilante atu iya teh labing naraka opuang lakian kasih kaborosan na temay anak ampo to balu lako te batang rabugna kumuaan na tarimay tudyo na papastak ke batang rabug tudyo may puang matua ulendui pastor iya mo to opuang kime mase mati kalemi kumua dolo lakian tak marampa opuang tontongkan mentingayo mati kalemi kumua lami tundui kan lami pastak ke kan lako kami mintu solanasang tula unang tai mi pasikan bela kan jo may mintu na bala kasanggangan puang kima adin parang pomarampai tama banua kabusungan mi de batang rabuk la untari may tudyo na papasak ke batang rabuk ludyo may bapak pastor tunduy mo kan opuang sisolan mo kan lante allo iya te mi perangikan teran pomastambayang siya mangando
Belan na mintu na te kisorong mati kalen. Langsangan na pong kipong Yesu. Tutu mak parenta sola kamu na pinamasalo. Totemo siya tontong sa lakon. Amin. Langsangan na ambe na anak na pinamasalo. Amin. Itu sama kasih si Pak Kada Pastor. Nama siya Pastor na kampon ni bang kay Kampay. Iya. Kayu lang Kita
Lanjut. Asal dari sesi apa kau tahu? Dari sesi. Sembah yang orang piano. Wow. Masang mana? Iya iya nenek kamu. Kamu dong. Tapi